жеті, төрт айлампа. Төрт айлампа. Төрт айлампа. Төрт айлампа. Күйіндар, әрдер баспағылашы. Ортада оларды алып салылатшы. Мұндай тұрғыла. Аттарға мүшет бербей. Олар шыққылатшы өмеден. Бірінші айлампаға кетішті. Төрт айлампа. Төрт айлампа. Төрт айлампа. Бірақ, айналысы бүтті көрмі, белгілі, тізілгілі, жаачылар, Эркин Жаачылар Федерациясы. Эркин Жаачылар Федерациясы байоны біз Бишкектің 145 жылығына барып, международный соревнованияға да қатысып келгенбіз. Ошо жерден Ысыккөл обласы бірінші орынға татықты болып келгенбіз. Ошон үчүн бүгүн мына биздин спорт жаштар дирекциясынан да мына Айнура эже келип атайын өзлөрүнүн байгелери бар экен, ошону азыр тапшырып баштайлы. Биринчи байгени Ысыккөл обласынын төрагасы Улан мырза тапшырып койсоңуз. Төлөбердиңиз. Улан. Биринчи байгени Ысыккөл обласынын ат сүйүүчүлөр коомунун төрагасы Улан мырза. Үчтен баштайлы, үчтен окусаңыз. Алымбаева Айнура эжекебиз үчүнчү болуп атат. Келиңиз. Экинчи место Алиев Талай. Келиңиz. Экинчи место Алиев Талай. Чоңдор арасындагы Төлөбердиев Сагын агай. Бирлик айылынан Улан арасындагы кубогуда Төлөбердиев агайыбыз мына Сагын агай. Бер жакта кубогубуз да бар. Üçüncü жаштардан üçüncü байгени багындырган Оморов Адилет. Симат эткенде дейин аягын айталы, азыр мишет бербей кой туралы. Биринчи айлампа бүтүп келатат мына. Биринчи айлампа бүтүп келатат. Биринчи айлампа да мынакей. Чоңжорго, төрт айлампа, биринчи айлампа бүттү. Калыстар карап атышат, баары контролдо. Калыстар бул жерде какырып турушат мынакей. Ошон үчүн экинчи Жумаев Ислам. Эл аягында. Birinci baygeni erkekler arasında, yaşlar arasında. Esenov Uzarbek. Esenov Uzarbek молодец. Жаат боюнча биринчи орунда элек. Мынакей Айнура эжени сүйүндүрүп атат. Айнура эже өзү үчүнчүнү алса, окуучусу биринчини алып атат. Kızlar arasında, kişilikli kızlar arasında Muratbekova Indira. Gel abi. Молодец Indira. İkinci baygede Omorova Madina. Gel abi. Madina gel abi. Baygeler kutlasın. Ошондой kızlar arasındагы Аким Кожоева Асема. Birinci orun. Yaşlar, mınaki kızlar
Enedey kızlar, 19 kızlar. Onarkey, bugünkü Erkin Ja Federatsiyasi, çok federatsiya Kırgızstan boyunca dünya yüzün kıdırıp жүрген federatsiya. Ошондуктан мына Турцияда көчмөндөрдө биринчи орун алган. Ошолордогу таандык болуп ушу федерацияда уюшулган. Ошо Кыргызстан боюнча ушу Ja федерациянын вице-президенти мына мен ошон үчүн Караколго школа ачканбыз. Караколго школго келгиле, катышкыла, ушинтип жаатып дүйнө жүзүн кыдырабыз. Силерге да рахмат, Айнур ажей, Сагын агай. Денсаулыкта болгула, аман болгула, ушо окуучуларыңар менен дүйнө жүзүн көчмөндөргө да катышып калалы. Рахмат. Эми сиздерди кармабайлы Айнур ажей. Сүрөткө түшөлү. Мен да мына баратам. Ортого сүрөткө түшөлү. Ошол менен коштошуп келиңиздер. Орто. Jorgolar keladi. Rahmat Erkin Jachilar Federatsiyasi. Manaki bu egir batraqtar jorgolar keladi. 3-chi aylanpaga kelatishadi hozir. Bo'ldi. Rahmat Erkin Jachilar. Rahmat sizlarga. Mana qalistar 2.3 geçti hazır. 2.3 geçtiniz. 2 aylanma bitti. 3 geçti. 2.3 geçti. Erkin Jachilar Federatsiyasına rahmat. Жақсы. Өнеріңер өркіте берсін. Байғаның құт болсын Сағын ағай. Қолыңды қармақ қойыншы. Маладес. Берлік айылынан келген Сағын ағай. Alamanlar dayarsыңар бі? Alamanlar даярдана бергіле. Мына жүрсі азыр аламан, андан кейін тапшырып әземе болады. Жорғолар. 3-чі айлампаға кетішті. Жақын. Ежейіміз бүгін кел албай қалды. Бейлі. Жақшы барғыла, жақсы жеті алғыла Айнур ажей. Коштошунун аяр жагы саламдашы өртең. Жакшы аман эсен жете алгыла. Балатсы. Ийгилик. Айнур ажей кеттиңизби? Сизге да рахмат, чоң рахмат. Биякта. Айнур ажей да канса болом дейт. Азыркы байгеге илинген чабандастар, паспортуңарды сөзсүз ала келиңиздер. Паспортуңар менен келгиле. Сураныч. Паспортуңар менен. Böyle çırkağına. Jigit.
Çık alacaktı orada. Üçüncü aylanpağımına gelecek. Hazır 3 bitip ayakı aylanpağa gitti. Ayak şaşpağıla. Tak. 3 bitip 4'e gittiler. Ayakı aylanpağa gittiler. Ayakı aylanpağa. Последний круг. Последний круг. Bu 9. numar, 6. numar. İslam 6. numar İslam ahırı çıkıyor koy. Yeri. Ayakı aylanpağa gelecek. Bunaki последний круг'a gelecek. Da buyursa buna. Ayakı aylanpağa gelecek. Bu ökü geletken bir aygırdım balları. Praga'dağı kurbu ton. Praga bir aygırdım balları mı ökütün. Plini degen. Plini'nin kızları ökütün. Praga ton. Ökütün. Karatala ben Akunov Aslanbek'teki. Kıyınlar çıkma oğla. Almanlar dayardan kıla. Almanlar. Hazır Palıstar'dan çeçiminen giyingen aytılat.